IFM News. Lokal. Ang rugi na nag-operara iti Joyride Taxi Cab dito'y probinsya. Sagod kan liga ng mga barangay president kan chairman i Committee on Transportation na ni Honorable Ryan Jan Pascua umabot iti 12 ti bilang dagiti Joyride car nga agliklikos kahronaan na dito syudad ti Lawaga. Inbatan ni Pascua dahito kalpasan ti panagpinirmati gobyerno probinsyala kaniti kumpanya ti Joyride tapno dahiti komportable nga usaran dahiti commuter nga apan kaniti destinasyon da. So, dahito Joyride tayo po, adda na po, I think, adda ti 12, I think 12 Joyride taxi cab tayo. Tapos, dahito taxical tayo, dahito tricycle tayo. Hopefully, awan pa yung nalpasin na po dahito MOA between the provincial government of Ilocos Norte, headed by our governor, and the Joyride na as soon as time siguro ag-operate kung dito Joyride taxical tayo iti probinsya tayong Ilocos Norte. More particularly siguro apo dito syudad Tilawag, hindi ito pagudpud. Kabayatan na manamnama sumarunon dahil Joyride taxical when iti tricycle. Imuna ni tira ito ingunam-gunam ti gobyerno probinsyala saan na mapalubusan ti two-wheel vehicle when iti motorsiklo nga ag-operara iti nasao a programa. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM.